Hi everyone, how's it going? Today I'm gonna share with you a new idiom. So this idiom is to go bananas. To go bananas. To go bananas means to go or act a little crazy, silly, or become angry. To go bananas переводится как сойти с ума, разозлиться или рехнуться. А на казахский to go bananas переводится как ақылдан адасу, жындану, немесе өте қатты ашулану. Және де басқа да ауыспалы мағыналарда бұл идиома қолдана беруі мүмкін. For example, my phone's going bananas. I think she'll go bananas when I tell her the truth. Thanks for watching. I hope it helps. Bye bye.